What's good YouTube picture boy ke kulo sina Facebook TikTok la sana sikona siri issue akusina mawubani phela kwehlangela khona Thembi ngila ngizohlangela thokoza sizile bathi khona bosinazi abakho sinazi basnacks ngakunganga unjalo wena umnengi ifame yo mamel azithingitshela lona ke uchabi ngomzimba wehappy Uyambona phela yena wena yazi ngesilungu bathini you are the reason ukuthi why ama scientists abelieve ukuthi umuntu uqale waba yimpi beka nomngane wami ngapha lejacket ngathi bayithunga ngejindayo washo iphele nekhala asazi kwenzakalani ngayo umlomo omkhulu ngathi ubheme imbawula hayibo ufuna bangihlekele ukhela ngizwa ngithi crowd izosihlasela mayifuni ungayibizi intwana ithwasala kaRamaphosa shuthi yena noRamaphosa abashaya ighost ba inhela ngamakhala yizo ngitshela lokho mina ngitshela lokho esazobuya Hey, angitsheli lokho uyangibhekela. oh obvious king yasekhiwane wayendaba yeah okayibona iking engena crown intwana khuluma yena lona yeah khuluma mina wena ungitsheli lokho wena ngiyakutshela lokho yambona ke lo uzibona iupcoming bongani enda ngeke njengo iPhone beka famous kudala wehlile manje wena uyayekisiteki lakhe iteki lami wahamba yo que pasa YouTube me llamo Snaz the third SNAZ to be spelled Snaz to be pronounced I'm big and bodacious and black call me Wakanda once you go black you never go back and I'm here ready to attack Shuti I was sitting at home ngibona TikTok vele Jerry uyangiyela Jerry angifani nawe ngikho confused ngesexuality yami and wena step usibiza ngestep sentombi unganantombi finisha siyakho lawo hello uyisilwane sakabani wena